Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo, ti umuna a serye tayo itaalawas ana pauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray kaskasano, addalat ta oras ta iti tunggal maysa. Kas ita, addata dito'y park. Saan matakanayan nga agdate ta? Wala, taado matinaskan nga ipang pangruna ta. Ngam ti panagdate ta. Agpadat ang agad-adal, kan ag part-time job ta pay. Iti kasta, isupay ti matgadan ta. Well, Lorraine, Agan-anos talat ta. Aging ga makalpas ta iti panagadal ta. kasta terami din ta. Nangruna, kat adamat arapap ta para iti masakbayan. Juan Jordan, katnaskan laang ti panagan-anos kan sakripisyo. Sapay ko ma, tamaragpat ta ti arapap ta. Pagbalinin ta nga inspirasyon ti tunggal maysa, tapno maragpat ta ti arapaap ta, Jordan. Gusto ka, Lorraine. Kat kasta terami din ta. Ala, mangantan Jordan. Siya kun ti makaamong iti bayan. Kababay matkin ka. Apay akababain, kat agayan ayat ta. Agpadat ang estudyante. Sige, kastilaangan. Aggudwa talaangan iti bayad. Wala. Sana bale, taan niya laang matday to in order ka. Saggay sa arais kan sidaan. Kan di mawat ta iti sabaw. Ayos day ta. Wala. Taday talahan ikabalan ta. At least, mabsug ta. Kan tinaskan, nakapag-date ta. Sige nga, Rodan. Mangantan, tagalitan. Tapno makapagrepaso ta. Sige, mangantan. Agbaawan ti in order ta. Nasingpot ni Lorraine naman. Nasaya at no kasta, anak ko. Ngam ni no girlfriend laang wan. Wala nang. Paramis ko dahil kada kayo. Ti panagaral yu kumati into na rin yo. Di kay agapura. Dumtang tulat ti gundaway. Para kadagitibahan nag-asaan pa'y amabalin ita. Wala nang. Ibagbagak na ito'y. Gaputadyak kayat ama ipada ka kanyak nga inam. Kayat ko ama katurpos ka. Saya atam ti panagadal mo, anak ko. Wala nang. Aramidak ti amin. Tapno makita yung tutibunga ti amin a sakripisyo yo. Oh, Jordan, anya ti panggap mo ita a bakasyon? Ako? Panggap ko ti ag part-time. Iti nga restaurant na nagtrabaho kini. Kasta, ay katuan Oray siya, nagsarita kami iti kasinsing ko. Agtrabaho ak ijay salon na. Asidagmat lang ang dayjay ijay restaurant nga ibagbagam. Nasaya tano kasta. Naskan nagtrabaho ta ita a bakasyon. Iti kasta, adan tubos-buson tayo ton sumaruno nga enrollment. Wala, husto ka. Nangruna kanyak Nasanak nga trabaho. Nadyak tulungan ti bagik. Kurang mo ti masapsapulan ni nana nga pagadal ko. Gayam, anya nga iti aplayam at trabaho iti restaurant. Wala niya ditan. No niya ti bakante. Isulat ta na. Mama, agpakadak kumakada kayo? Ha? Kasangay ngamin timay sa friend ko inton Sabado. Nasken nga da kami agagayam na. Isuan nasken na mapanag. O sige, day talaga yam. Awan parikot iti dayta anak ko. Ngam saan adito'y lugar tayo, mama? Ijay syudad. Bakasyon ngamin ita. Isuan ako na dagiti dadakkel na, nga ijay syudad nga agselebrar. Ada ngamin balay da ijay. Kasta ka di. Ay katuwan na. Basta ti kanayon nga bagbagakan ka anak ko. Agan-anad ka iti amin na papanam. Ay, nagaduntumat ngamin ti gagayam mo. Wen, mama, di kay madanagan. Kanayon nga agan nadak. Kasta talaga, teta kabailan na itibiyag.
Ado, tigagayam na. Oy, si kamot gayam ti masabat ko, Jordan. Nagapuan. Wah, ijay ili, insan. Imbagak iti adinak awagan iti insan. Saan ka di? Anya? Okay lang. Tawan mo't makangag. Ngam no iti kadwan ti tao. Dinak awagan iti insan. Nangruna no ijay pagadalan. Anya? Diyak kaya't agapukan ka. Kat bumabat ti panagkita dagiti tao kanyak. Nalawag? Mama, nasabat ko itay ni Jordan. Narabyan man. Kasta ka di anak ko. Nagkapuan na ka no? Naggapo ka no ijay ili? Kasta. Siguro napanmanan na kitagdan. Awan mo ti sabali amapan naramidan ni Jaili. Bakasyon mo ti ta. Sigurado, Mama. Napan iti restaurant asigot a pagpa-part-time man na. Rumbang laang. Anya nga iti busbusan na no agsadot-sadot. Imbag kumama at no adda natalgad at trabaho ti inana. Awan pat. Mangnam na madalaang iti tangdan na amapan makisagsak ka. No kasta ti imbagana, anya ngay nga rod anak ko. No di na kayat nga awagam iti insan, Mariel ko namlatan. Tapno awan ti rire. Nanang? Tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Awan mat nanang. Isu na lang ta ibain na klaunay. Nangruna ka dagiti gagayem na. Anya? Jack amo, doa pa yakas ti panakilangan ni Mariel. May salang ti kayat asawon da ita, anak ko. Ibain na ka akasinsin na. Gapo iti kinakurapay ta iti biyag. Ngamala, bay amon anak ko. Kas iti nakunak itay, tinapatag, awan ti dakas nga aramidam kan kuana. Narabyan ka manan, anak ko. Uy nanang, nag-overtime ak namin. Kasta ka de. Ay na, Jordan. No saan mo akabailan, di mo ko mapilitan. Kaya't ko ngamin di makaurnong nanang. Imbag labos-busak, itong enrollment manan. Kaya't ko ti makaturpos. Isungar aramidat amin na pamuspusan, tapno makaurnong nga. Agyaman anak. Gaputa kasta ka nga agpanunot, anak ko. Ngam no mariknam ti bannog mo, aginanaka. Aywanam ti salunat mo. Sigamot gayam, Jordan. Nagsapa kamot tayo na romumor. Norarigan kat sigatimang pugsat iti sapo tilawalawa diti kalsada. Wah? Ne, mayat na ito uniforme ma. Kaskala attorney tilagam. Gayam kat dishwasher ka lang. Uwan, uncle. Dishwasher ak lang. Angam, saan mat alalaang ti trabaho? Gaputan na dalos mat. Ti kunam kiti. Isulaeng ti mabalin na trabaho kan ka. Anya? Pundo ba ti bagang sana ya? Kan may sa, da kayo nakurapay. Daita ti rumbang nga trabaho ya. Kita ni Mariel. Agin enjoy ngagpaspasyar ita bakasyon. Anya, kasta ti imbagakan ka ni uncle mo? Uwan nga rod. Unay matan, no apay mat nga adda ka kasta at tao. Agyaman dakit di tasaan da mapadpadasan ti agrigat iti biyag. Apay pailanas kan apasakitan da ti pada da tao. Makapasayang nga rod itirik na. Nang runa. Kat, uncle ko tinang ibaga. Ala, bay amlatan, di mon ide kaskaso.
Saan nga isuda ti makalapad iti amin nga aramidam. At adapay kat di nga gagat ka Tauray kas ti ama kitang tangdan kalaang. Nadalos ti trabaho ta. Agyaman na ka. Ngamin, amin abanag apakaupayag. Kahit adda ka na yung ti word of wisdom mo para kanya. Siyempre, agayan ayat ta. Iso arumbang laan nga agtinulong ta. Laglagi pam, ambisyosa kag ambisyosa ta. Ani amot ni bayaw. Di naman la pinanunot ang makapasair tirik na. Dayjay nga imbaga anakan ka. Wan nga nanang. Tunggal masabat ko niyang kalhulyo. At dalat na may baga na kanyak. Pasig may mat nga kakasakit. Ala, bayam anak ko. Kasaritak to man ni manang minda. Bagbagaan na kumamot jay asawa na Tas saan akas jay ti panagsasauna. Sana nanang. Ang mga nuday tantumanan ti diyo pagkinawatan. Okay la kanyak. Uri na sakit tinakam ko. Engem, maawat akon. Gaputa kasya talaga ti ugali ni Uncle. Sa bagay mo't kiti. Ay, imbaglaangan takasta ka nga agpanunot, anak ko. Uwan nanang. Anyangin nga rod. Jaklatan italtalag Lagi ti bagbagada kanyak. Nakitak da Jordan kanti kaayan ayat na idinaglino nga kijay waiting shed. Kasta ka di, mama? Anya tinagan jay girlfriend na anak ko. Lorraine, mama. Ha, jaylaan a girlfriend na. Kunamlan na pintas. Feeling? Anya ngay matikos da jay ababay. Baknang kadi ti pamilya na. Nursing, mama. Kunadag iti gagayam ko ang makamamukan kwa na. Agin lalaing kanuday di ababae. Ay na, nukas jay lang ni Jordan anasapa na kiayan na yat. Awan lat pamatik ang makaturpos day chay. Sigurado dayta, mama. Kas iti napasamak iti inana. Ha, like mother, like son, ako nada. So asi ka anak ko, pang-aasim tadi ka pa'y makiboy-boyfriend. Tapno saan ka maipada iti day chay at Jordan. Ti panagadal mo, ti intonaram. Karik, mama. Amo yumat nga ado dagiti agdat-daton kanyak. Ngam, jak pa'y kayat ti maki-boyfriend. Mama, papa, nagsasaritaan mi kadagiti gagayam ko amapan kami ag beach inton umay a Sabado. Masapul ko ti kwarta. Ha, Ang anak ko, nag-resort kayo, dinapanalawasan, aya. Wen, papa. Saan amabalin sa anak amapan ita? Anyalangan ti makuna dagiti gagayam ko. Amang ano ibagada nga awan kwartak. Iso asa anak amapan. malamapan ka anak ko. Basta ti kanayon mi nga ipalagip kan ka. Kanayon ka nga agan anad iti sa dino man napapanam. Kan siguradwam lang ababae dagiti kakadwam. Agyaman ak unay, mama, papa. Wen, babae kami amin. Awan lalaki akadwami. Ha? Oh, Mariel! Okay. Si kamat gaya, manang ampiang. Apay nga da ka dito eh. Ay na. Imayak nagpalengke iti lakot. Kasta ka di? Mapan kami mat ijay beach. Ay na wow. Sana all. Ay katuna. Apag iso, summer ita. Ay na. Handa kumamat ti agbantay iti store ko. Tapno, I will join the group. Wan nga paisoan niya. Ay, tawang matan tinapalabas.
Manipod idi na udi ang nakapanak ijay beach. Oy, Mariel. Sino day jay lalaki aka holding hands mo? Isu ka di day jay? Asim manang ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan pa pa, ha? Ni George, dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan ammo da mama, maipapan kada kami ka ni George. Iso apang nga asim, di ka agtag-tagari. Idanon nga ta ni Ampiang tinakita na kadagiti naganak ni Mariel. Gagayem, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbakasyon da Jordan iti pagadalan. Isu nga inkadangdakan ni Lorraine ti agbirok iti part-time job da. Kat baligi nga rod anaawat da gitoy. Tunggal mapalabas ni Julio ni Jordan, kanayon na apagsawan da itoy iti saan anasayaa. Pinalagipan mat ni Lorraine ti kayan ayat na. Asaan nga iso ti makalapad iti anyaman nga aramiden da. Iti sabali abangir, nagpakada ni Mariel kadagiti dadakkel na amapandaag beach kadagiti gagayem na. Pinalubusan nga rod dagiti agasawa. Iti pannagnada iti public market. Nakita ni Ampiang ni Mariel nga adda ka holding hands na alalaki. Itagagayem, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, taon mo't tanti na palabas. Manipod na udi na panak ijay beach. Hoy, Mariel. Asino jay lalaki aka holding hands mo? Isu ka di day jay? Pangaasim manang ampiang. Di mo ko maidandanon kada mamakan papa. Ha? Ni George dayjay. Boyfriend ko. Anya? Awan amo da mamakan papa, maipapan ka ni George. Iso apang nga asim. Di ka agtag-tagari. No problem. Amamunak. Diya kaya ti makibibiyang iti biyag ti sabali. Agyaman at nukasta, manang ampiang. Jordan, ni Mariel dayjay kan kadwa na dagiti gagayem na. Uwan may peso. Kat ni George ti ka holding hands na. Ni, nakadlaw sang ti kasinsin mo. Kimita dito'y nagtakdaran ka. Jordan! Lorraine! Dua kayo lang ang nakakita kada kami ka ni George. Malaksit kada giti gagayam ko. Anya Da kayo ti makaamo iti nakita niyo. Wah, insan. Anya ti kayat mo asawan. Di nakawagan iti insan. No di mo kayat nga isabwag ko kan kada ito'y melting nga inumak. Anya? No maamuan da mamakan papati maipapan kada kami ka ni George. Amok ada kayo tinangidanon. Kat agsaga na kayo. Anya? Iso ano di yung kaya tiriribok? Kasayaatan nga agulimak kayo latan. Nalawag? Kasla jackpot yung tinakita. Uray siya. Diyak namnamain nga agayat ni Mariel itikas kin ni George. Wen nga rod. Imposible adi na amo ti maipapan iti dayjay lalaki. Pudno ka di agwarwaras idi adamag. Nga dadwa a babae anasikugan ni George.
Wen, amok dyan may sa babae. Ta classmate ko, di high school kami. Kasta? Sapay la ko ma. Tadi na aramidin iti kasinsin ko. Tikas iti inaramid na kadagitiin mo na a girlfriend na. Uray kasta tinakita yo. Di kay latagtagtagari, anak ko. Wala na. Awan matpanggap ko amapan mangidanong kadaan timinda. Nasaya at no kasta. Bayan tayo lata. Nga isudan to ti makatakuhat no anya ti aramidan ti anak da. Madanagan na kiti insan ko. Amangan kami no aramidan met ni George kan kuha na. Tikas iti inaramid na kadagitiin mo na akaayan-ayat na, nanang. Saan mo't siguro, anak ko? Ngamin, amok akabaalan dama ng minda, kan bayaw nga isuro jay kakaisuna nga anak da. Sa bagay matkit diyan, nanang. Nakunak dayta, gaputa ka na yun idi, nga ibaga ni manang minda. Ama sigurado na, asaan ama ipada jay anak na itinapalabas ko. Ne, da kayo matgaya, manang minda. Apay, ada kayo ti may gimatang. Awan ka din ni Mariel, ama ibaon nyo? Ay na, awan pa'y nga rod. Talon nga aldaw tinapalapas manipod na Panday Beach. Aging gaita, saan pa yan nagawawid? Ha? Kasta? Oh my gosh! Amangan kit dimat no nag-enjoy iti kasta unay. Isu analipatan ng tinagawid. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ha? Ay, kuha! Awan day jay, manang minda. Ibagang kit din, wanya tiga tangem. Sa anak agumatang, umayak la agload taawagak ti anak ko. Madanagan kami ngaminan iti asawak. Ni mama ti umawawag. Sung bata ka dakos. Tapno sana makapungkat. Hello? Mama? Hello anak ko. Nasaya at mata sinong bata mo diawag ko. Madanagan kami kin ni papam. Mama, pasensya kayo kuman ha. Ado nga mi tinaramid mi dito'y beach. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti panagawid mo anak ko. Manumeten nga aldaw yu dita. Kalpasan ti lunch. Agawid kamin, mama. Oh, hanya, nakasaritam ti anak ta? Wan, sinungbatan na ti awag ko. Kaya, kano nga agawin? Agawid da kanu kalpasan ti pangaldaw. Agawid da jay taamok ana ibusan ti kwartana. Ay, una yan ti anak ta. Kaslaman tay baka na ibulusan. Aging gaasaan na pagawidan. Saan nga agawid? Ala, di mon pakadanagan ti anak ta. Amo nandar aramidan na. Kan may sa balasangan ni Mariel. Isu nga ado, ti gagayam na. Uy, Mariel! Adakan! Tagtagari, manang ampyang. Huh? Ay na! Nasaya at matanagawid kan. Madandanagan da mamakan papan. Nag-enjoy kami nga ni iti husto iti kadami ijay beach. Iso nabalag kami ijay. Uray kasta. Nasken nga update ka kadag itinagannak mo. Iti kasta. Saan da nga agdandanag ken ka? Wan mo? Di magasak di ti Teresena manang ampyang. Taulitak nga ibagakan ka. Di ka kumaagidan danon kadag iti dadakkel ko. Ay na. Wan ka di. Ay na. Danag mon aya. Ala, agawid kan. Ta sigurado, pagpadaanan da ka da mamakan papam. Nasaya at nagawid ka na nako. Pasensya kayon, papa, mama. Nag-enjoy kami ngamin ijay beach.
Siguraduhan lang nga pundo ti bagbagam. Amangan hindi man no at lalaki kakadwayo anapan. Ha? Awan pa ba? Awan! Nasayat no kasta. Ay na anak ko, pang-asim. No sumarunong nga papanan nyo. Umawag kamot akada kami. Tapno makaturog kami itinasimbang. Tatalagang agdandanag kami may papankan ka. Pasensya kayon, Mama. Sige, kastanto ti Aramida. Wen, manang Sandra. Pudno timbagakin ka. Nakita ti dua mata. Kasta? Kinapudno na. Ammo ko ti maipapan iti dayta ampyang. What? Nakita mo't laeng ti anak ko kung ti kaayan-ayat na ida ijay ile. Kan maysa, am mo da jay lalaki. George kano tinagan na. Sa anak mo't di a judgmental. Ang ay na, manang Sandra. Panagkita iti day di a lalaki. Ket, kasla adik. Ha? Ay, ngamin. Di takyag na. Tatu amin ti makitam. Uray dagiti saka na. Ay na, katatato. Jay laro pa nanti awan tatuna. Aniya? No kasta, saan laada kami ka ni Lorraine nakakita kadakwada nanang? Wan, anak ko. Nakita mo't laeng ni ampyang ida. Nasayat ano kasta nanang? Tano bilang maidanon kadakwada, saan ada kami ti pabasulan ni Mariel? Wan, anak ko. Di ka madanagan. Saan na bale? Taamukmat ang nakita ni ampyang ida. Ket, anyatin ako nanang. Awan panggap na amang idanon kada antiminda? Jakman ammo, anak ko. Makaammo ni ampyang no ibagana kadakwada wano saan. Rabi, yamawan pa'y lati anak ta, bakit? Wan garod lakay. Oh, madanagan akmanan. Tadyak mat makontak ti cellphone na. Napanan namanin. Ti pakada na itay bigat, mapan kano iti ayan ti may sagayom na. Ada kano aramidan da. Jakmatan na sa lutsod, kaputag dardaras mat ngamin. Ay, una yan ti anak ta. May ruwam nan ti kasjay nga aramidin na. Nakangay na tabalasang kat nga rod. Kan ado ti gagayom na. Palagi pa mat sagpaminsan ninda. Ang mga noan niya la di aramidin na, adita mo. Ay nalakay. Awan dakas nga aramidan ti anak ta. Man nakigayom laeng, iso akas jay. Nakayumat gaya, manang minda. Papanan nyo, kat napigsa ti tubo. Ay na, mapan kami kuma ijay ili. Anya? Saan ngamin anagawid ti anak mi idirabi? Madanagan kami unayan. Saan kami anakaturog idirabi? Anya? Kanjak pa'y makontak ti cellphone na. Kasta ka di? Ket, amuyo nga ron, no sa dino ti pangsapulan nyo kunkwana? Ay, day tangarugkat. Ay na, manang minda. Das kan nga amon yun, no anya ti aramidan ni Mariel. Ang mga no, da ilimlimad na kada kayo. Ha? Anyat kayat mo asawan. Ha? Ay kuha. Awanday jay. Awanday jay. Ay tikunak. Saludsudan nyo ti anak yun. Ang mga no saan mo't ati gagayam na, ti kanayon na akad-kadwa. Aniya? Saan ang nag-aawid ni Mariel idirabi Wan ka no. Isumat tinakunan ni manang minda itay. Duada nga agasawa anapan ijay ili. Mapanda ka no sa pulan ni Mariel. Ay, nagrigat lakit di nga minti agsasao. Correct. Ay, itay di magasda dito ay.
ibagat ko matinakita idi na minsan ng aldaw. Amangan no ibagadan tumanen aman nakibiyangak. Uwan nga, Rod. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ajak imbagbaga iti kabsat ko. Ngamen, amok akasta ti ibaga na kanyak. Kakaiso na nga anak da. Imposible mat no di da kabailan nga isuro. Ay, sa bali talaga tinay chief. Kumpara itel daw. Duma ti banog. Kasta talaga. Anos lang. Sa nabali, manulaangan alawas. Enrollment tumanen. Sumardeng kan tumanen nga trabaho. Ala, mapantangaro din ni Chick Coffee Shop. Agkapita pa isakbay nga agawid ha. Kayan mapan kamot din agtrabaho. O sige. Ha? Mabiit lang. Ah, Hindi marayal DJ ha. ha? DJ Rimuarda iti hotel. Uwan nga pa iso. Kat ni George te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken amamuan daan ti day tangar aramidan na. Ura ibagadan aman nakibiyangak. Ibagak kadakwada. Anya? Jak panggap adadaalan ti kasinsin ko. Panangisakit ti aramidan. Ibaga nga ta ni Jordan tinakita da kadagiti naganak ni Mariel. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan anamnamaan da Jordan kan Lorraine, makita da ni Mariel akadwa na ti kayanayat na. Pinalagipan nga rod ni Sandra ti anak na, asan latan nga agtagtagari. Madanagan met dagiti agasawa aminda kan Hulyo. Gapo iti saan apan nagawid ti anak da. Iti pan nagawid ni Mariel, di magas iti tersena ni Ampiang, tapno palagipan na, asaan ang mangidanon da ito'y kadagiti dadakal na. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana paulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Jordan, mabiit lang. Ni Mariel DJ ha. Ah? DJ Rimuarda iti hotel. Unya pa iso. Kat ni George man te kadwana. Ang mga numakita data. Ang mga nuibagan to di kasinsin mo nga isulaang tisip-siputan ta. Nasken na maamuan daan ti day nga raramidin na. Ura ibagada naman nakibiyangak. Ibagak. Anya? Jak panggap adadaalan ti kasinsin ko. Panangisakit lang ti aramidak. Ang mga nuday tang aramidam. Kat sikan tumanin tagbalin adakas. Makamunitan. Tinapatag kat maibagak kadakwada. Nanang, nasaya at no ibagak ka ni Auntie Minda. Ngamin, amang ano maisagmak ti kasinsin ko? Maawatak ti kayat mo asawan. Maamakak nga ron iti kabsat ko. Sigurado adata ti agbalin adakas. Makamunitan. Tinapatag. Ibagak kadakwada. Tapno amuda. Noan niya ter aramida ni Mariel. Ha? Amok nga doon tinakakit-kita kadakwada at taga dito eh. Ang mabutang da amang idanong kada anti. Iswa siya kung timang ibagahan na. Sana bali? At damot ni Manang Ampiang ang nakakita matla kadakwada. Apay nga imay ka dito'y balay, Jordan. Uncle, at ako maibagak kada kayo.
Siguradom lang nga pagsayaatan ti umay mo ibaga. Tanusan, agawid kalangan. Pagsayaatan dahito yung ibagak kada kayo, auntie. Anya dayta. Uncle, auntie, sana pa nang dadali ti anak yo. Ang kaya't ko lang ang maamuan nyo. Anak kita mi ida iti kaayan ayat na. Idi pa'y damo Nakita mi ngag-holding hands dahi di palengke. May kadwa. Nakita mi ida. Arimwar iti may sa hotel. Awanan kay tibayin. Limbal lalakyan ka chismoso. Tinong padak matan. Ama. Amok akayat mula ang adadaulan ti anak ko. Iso akas ti bagbagam. Awan mo't ibagbaga ni Mariel kada kami nga addan kayan ayat no. Si kakit din ti addam mo na. Saan lang ada kami kanilo rin tinakakita kadakwada, auntie. Uray ni Ampiang. Adamot ang muna maipapan ka ni Mariel. Ay, kunakmat ngamin kan ka, anak ko. Anya ngay ita. Si kanti tinong paday jay nga antem. Okay lang kanyak nanang. Sana bali, tanay bagak mo tinakita. Ada kadakwada na, no di dapat chen. Adda ka de, ti kasinsin mo itay napan ka. Rimwar ka numat nanang. Napansa ka no kadagiti ayan ti gagayem na. Ala, bay amon anak ko. Di mon panunuton dayjay. Ingka kat agsaganan. Tane, anya orasan. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Kasta ti may naimbaga itay kada kami anak ko. Ulbud da dya lalaki, mama. Kaya't nakla adadaulan, iso akas dya tibagbagana. Awan ka ayan-ayat ko, mama, papa. Tunggal umwarak, dagiti laang gagayam ko ti kadkadwag. Paimanday di alalaki. Talaga pagpungpung totanak. Jak lang arudan idabibyangan. Ngam iso dati man nakibiyang. Amo yung mat, mama. Sipod pa'y, talaga adakkel ti apal na kanyak. Ngamin, amin nga aramidak, di na maaramid. Amin nga da kanyak, awan kan kwa na. Ala, husto na. Mapan ka man ni Jayan tigapsat mo. Ing kapag sasawan day Jay aka anak ka mga wanan pain. Ado ti mabalin na dadailan. Ti pa'y anak tama tinapili na. Talaga mapanak. Jak palabsan day toy ngay naramid da. Ha? Manang minda? Ayan jay anak mo aman nakibiyang. Manang minda? Mabait laang. Saan anasaya at timbagbaga na? Mabalin ko akaswan gapu iti kasjay ngay naramid na. Amin nga aramidan ni Mariel, ibagbaga na kada kami nga agasawa, awan tilimlimad na. Manang minda, no adda pa nagtalak mo iti anak mo, kastamot kanyak, natalukak iti anak ko. Isu nga amok adi nakabaulan ti agulbod. Kayat mo asawan. Podno, jay imay na imbaga kada kami. Ay, kas iti nakuna ti anak ko. Saan laeng nga isuda iti kaayan-ayat na tinakakita. Padasam amapan ijayan ni Ampiang. Agsaludsud ka kankwana, manang. Mapanagnakak lang asan apod no day tangay magpagayo. Talaga adyak agpangadwa amang idarom kada kayo. Manakibiyang kayo iti biyag ti akin biyag. Kasta ti may imbaga jay anak ni Sandra Iyebalay. Kat nakunana nga oray sika, nakitam ti anak ko, akadwa na ti boyfriend na. Manang minda? Saan ba ta parang dadaal iti anak yo? Kan kada kayo anak-anak na. Ngam pudno timbaga ni Jordan kada kayo. Numalagip yo jay talong aldaw asan anagawin ni Mariel. Jay ipapanday jay beach. Kadwa na idi ti kaayan-ayat na. Anya?
Kano saan kayo lata mamati? Ayaban nyo ni Mariel, tagsasarita tayo. Binilin nak ni Mariel, as anak nga agidandanon kada kayo. Ngam, tangay imbagan tika anakan nyo kada kayo. Wan, punot imbaga tika anakan nyo. May sakamat abakla. Siguro, agkonsabos kayo iti dayjay a lalaki. Kaya't yu adadaulan ti anak ko. Anya? Ania? Kasta, ti imbaga ni manang mindakan ka? Ay, wen. Ay na, kasta unay apungtut na kanyak si ka. Apay nga tangamin adi na saludsudan di anak na. Ay na, noan niya ti imbaga ni Mariel. Iso, ti patyen na. Ay, unay maten a kinakonsintidur dayta. Uwan nga rod ang piyang. Oras syakmot ngamin akabsat na. Kat di nakmot patyen. Ay, sapay la kumangerod, tasaan ang maisagmak jay anak da, itikas jay ngar aramiden na. Nangrugin ti enrollment para itang school year, anak ko. Wen, mama, inton bigat ti nagsasaritaan, mi kadagiti gagayem ko nga ipapan mi iti pagadalan. Tapno again roll. Nasayat no kasta. Ag-enroll ka. Igaad mo ti agatal tapno makaturpos ka. Iti kasta, mabain to ni Jordan kan ka. Kasta at talaga ti aramidak, mama. Pabainak tayo dyan lalaki. Gapo iti palang dadadaal na kanya. Kat, ag-enroll ka di dayjay itaatawan. Panagkunak. Saan, mama? Amangan no saan pa yung das ti urnong na iti pagtrab-trabahuan na a restaurant? Nasayat mo't no kasta. Gungguna na. Kasjay ti maganab ti mang daddadaal iti pada na at tao. Oh, anya daytar aramidem, anak ko. Bilbilangak man dahi ti kakaisun nga urnong ko nanang. Mapan kami iti pagadalan ita. Kadwak ni Lorraine. Ingka mag-enroll. Ha? Katuwan anak ko. Uwan nga agpaiso. Enrollment yung gayam ita. Winanang. Oh, adtoy. Inururnong ko titangdan ko iti mano alawas. Imbag lang nga inayon mo. Tapno adabus-busam, anak ko. Sana nanang. Idulin nyo latan dahi ta. Di ka matanangan. Sana ka sumardeng agtrabaho. Agtrabaho aklat ha. Kalpasan ti klasik. Ha? Nga mabannog ka, anak ko. Kabailak nanang. 5 lang nga oras ti panagtrabaho. Agsakripisyo ak. Tapno adabus-busak iti panagadal ko. Oh, naka-enroll tamad tan. Agawid tan. Tapno makainan na tamad. Una nga peso? Oy! Talaga mo tan. No siya ti si ka, Jordan. Ang trabaho aklangan. Uray saan kang nagadal? Gaputa marigatan ka iti pagbayad mo. Mariel pa nga asim. Saan mo kumamit nga ibabain ni Jordan iti kaadwan ti tao? Sikapad ti simong bat, ah? Apay, mabain kayo ama-amuan ti kaadwan, nakurapay kayo? Ha? Nakurapay kayo lang arudan. Nalaing kayo pa'y magdadal iti padayo at tao. Anya? Iti kasta nga ugali yo. Ad-adda nga agrigat kayo. Anya, nag-enroll ni Jordan, anak ko. Wan, mama. Pinabainak ida iti kaayan-ayat na ijay pagadalan. Anya, Tiyan mo da siguro. Kadjak ida tutupan iti kasjay nga aramid na. kat, anya ngay ti kunadakan ka. Awat tinaramidan da, mama. Ha? Kasjay ti sagrapan tinalaing amang dadal iti pada na at tao.
Husto lang tinaramid mo, anak ko. Tapno ag nakamdamat. Kan panunutan da. Asaan anasaya ti aramid da. Ay na! Talaga nagalas ti ugali dahi di akabsat mo, manang Sandra. Ha? Agasem! Manipod imbagak kadakwada, tinakita nga aramid ti anak da, pulos asandan nga umay gumatang dito itersenak. Ay, lablab sandak latan. Aniya? Ay, mapanda gumatang iji ayan ni Nena. Sana ilabas-labas ditoy. Ay na, pasensya kan iti kabsat ko, ampyang. Amumutan ti ugali na dayjay. Nasakit lang amin tinakam ko. Gaputa idi. Dito'y da nga umay umutang. Nukas jay nga awan pa'y kwartada. Angam ita! Ay na! Labas-labasan dakmatan! Di pa'y lakat may padugmaam no maibatog dito'y tersena. Apa yung tananan? Talong aldawan asan asimsimbrek ni Mariel. Ha? Ne, apay ngay? Diyan ka mo? Adong ti kwisis anamis na. Kasta ka de. Apay ngay ngatan? Sapay tunggal ag-absent day jay. Siyak ka na yung ti pagdamagan ti professor na. Ala, bayam. No masabat ko ni Manang Minda. Saludsudak. Wen mananan, tapno amok ti isungsungbat ko. Salud-suden dak. Aldawan anak ko. Apayawan klase mita. Papa, agkakapsuta. Apay ngay. Ay na, manon nga aldawa kasta ka, anak ko. Nasaysaya at siguro no mapantayon iti ospital. Tapno maamuan no anya da ita amarikreknam. Saanan, mama? Kabalak pa'y mat. Di kay matanagan. Sumra ka kinton bigat. Ay, saan, anak ko? Saan mo apilitan no di mo pa'y kabalan? Alala kay, ingka paandaran ng jaylugan, mapantayo iti ospital. Anya ti kayat asawan daytoy, Mariel? Mama. Impagarup ko lakit din, agagangay laas sakit dayta marikriknam. Ngam nagbidtot gayam. Pagkawanan na. Apay adi mo imbagbaga kada kami. Nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mabutenak ngamin ka na kayo. Anya? Kayat mo asawan? Podno ti indanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan amasungbatan day ta panagsangit mo? Ti saludsod ko? Anya ti isungbat ni Mariel iti inana. Papagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Sakripisyo. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Nagturong ni Jordan iti balay daminda. Tapno ipakaamuna tinakita na ng araramidan ni Mariel. Gapu iti pungtot ni Minda. Natumpa na ti baro. Nakunangarog ni Jordan, anakita matlaang ni Ampiang da Mariel kanti kayan ayat na ijay ili. Dagus mat nagturong ni Minda iti tersena ni Ampiang tapno agsaludsod. Impudno nga ron ni Ampiang tinakita na.
Ngam saan lataan namati ti ina ni Mariel. Iti sabali a bangir, impanda ni Mariel iti ospital. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Impagarup ko lakit din, no gagangay laeng asakit ta marikriknam, ngam nagbiddotak lagayam. Pakawanan na, Mama. Apay adi mo imbagbaga kada kani, nga dagayam kayan ayat mo, ha? Mama, mabutengak namin kada kayo. Anya? Kayat mo asawan, pudno tindanon ni Jordan kada kami? Mama. Sumungbat ka! Saan ang masungbatan day ta panagsangit mo ti saludsod ko? Pudno tindanon ni Jordan kada kayo, Mama. Pakawanin da ko, Ma. No nagilimad da kada kayo. Anya? Jak namin amo. No kasano nga ipudnog ti amin. Ngamin, intarayan na kunti na kasi ko kanyak, Mama. Oh, yakam mo na niya taramidak. Mariribo ka na, gapo iti inaramid ni Mariel. Kanya nga rod katadaditan. Impagarop ko lakit din, no ti panagadal na ti in-into na rin na, ngamsaan mat gayam. Ay, kaya't nasawan. Pudno tindanon ni Jordan kanata. Agam santa mat ngamin anamat pati. Wan nga rod, yakam mo na niya ti bakakada Jordan kan ampiang ita. Tapod no mat gayam ti indanon da idi kanyak. Anyan tinapasama kita anak ta. No namati ta ko maidi, kagiti imbaga na Jordan. Nalabit asana napasama kan kuha na tigas jay. Jakla pagarupan ti kastoy ama pasama. Anya, masikugan ni Mariel? Wan, anak ko. Isumutan ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Isumit lagayam asana na simsimrek. Ket, ada ka din ni George sa Balayda? Ay, dahil tangarod ti parikot daan ti Minda. Pinanawan kanumot jay lalaki ang nakasikog kankwana. Anya? Ay, kaasim at ti kasinsin ko. Uwan nga rod, anak ko. Isuasi ka, nang runa kat adan kaayan-ayat mo. Agan anad kay kuma. Makauray, ti panangasawam. No girlfriend laeng. Ti panagadalyo kuma, ti panunutan niyo. Wananan. Sipon pa'y. Awan sa baling nga arapaap ko, no di ti makatorpos. Ado man dagiti lapad. Ang saan ka mapukawan iti namnama. Pampanunutak mat dagiti sakripisyo yu kanyak. Isung aramidak ti amin nakabalag. Tapno matulungak mat ti bagik nga agadal. Agyaman ak nukasta, anak ko. Pagyama anak unay, gaputan hanakom ka. Hay, konsentidor tumat ngamin deje akabsat mo. Ado kami anang idanon idikan kwa na, iti ar-aramiden ti anak na. Angam, ay na. Da kami pa tinagbalin adakes. Uwan nga rod, ampiang. Anya ngay ita, ay na. Saan kat nga rod anasaya at tinagbanagan ti anak da? Masayang anak mat, iti panagaadal ti kaanakak. Kan maasya anak mat Uray kasjay asaan anasaya ti panakilaganda kada kami. No siya klaeng, no sumro ti kinadakas ti ugalik. Ay na, ibagak aagong gunada.
Kasta talaga ampiang. Sapay la kuma, tamakaamiris danto. Talaga adya ko makontak ti cellphone ni George. Namimpinsanan alinipat na. Talo na bulan ti si Kuko. Nga maging gaita. Di man la nagparik na. Oh, anya ti sangsangitam si ka, Mariel. Saan mo ka di makontak ti kayan ayat mo? Mama. Ha? Amumat nga adon ababay tinaglabas iti biyag na. Ngam, ay na, diyakam mo na niya klase ti panagpampanunot ti abdakan ka. Ay, ayatek ni George, Mama. Ay ayatan, amom ka dinay tangay bagbagam. Ado dagiti lalaking agdatdaton kan ka. Babaruda! Ngam no apay aday pay ababa ero ti pinilim. Mama. Naimbag pay ni Jordan. Into na rin nati panagadal na. Ngam sika, day tala nagamampang tinararamid mo! Si kamat gamin san. Itala nagsabat ta. Ha? Kumusta ka nga Kwa? Kastoy lang ta? Gayam. Kumusta kayo matankan ni Lorraine? Nasayat man lang ta. Madaman man ti review mi. Umadaning amin ti exam. Say-saya atin nyo, insan. Amok akabalan nyo dayta. Ha? Igaad yu ti agadal. Tapno saan kayo ang maipada kanya. Insan? Mabalin matlat na nga agadal ni Mariel nga uray masikog. Mabalin mat. Iso na lang tamok ang babain. Nang runa. Ket ado dagiti napaspasaktan na idi. Ay, sa bagay matkit di. Maragsa ka nak. Gaputan na sayatan ti panakilangan na kanyak. Nasabat ko di na minsan. Kaya't insan ko na namatan. Kasta ka di. Siguro, nakaamiris matan. Barang agtultuloy ang dadya kinasayaan na. Ay, alukuyak to man nga ituloy naman ang tiagadal. Tani, sayang. Wala. Sayang at talaga. Sapay nasirip ti kasinsin mo. Oh, at ti kwartang aramatam. Ingkag pa-check up. Mama. Di mo namnamaan nga agsublipay ti lalaki ang nakasikukan ka. Tanod na kumakonsensya na. Amo na kumatakdran ti obligasyon na. Mama. Ano sam dagiti ungat mikan ka? Anyang nga rod. Jack maumang agkid daw iti pamakawan nyo, Mama. Amok. Saan anala ka? Tapno mapakawandak. Hay, awanan ti adupay aso. Marangrang tilapay ako. Kakit din agpa-check up. Nagrigat ti kastoy. Manang ampiang. Diyagan mo na niya ti ramidat. Hey na, amo, Mariel. Isu akas jay da mamakan papamkan ka. Gapo, iti sakit tinakamdakan ka. Ngamin, nangato ti expectations dakan ka. Kan maysa, agmay-maysa kang anak da. Isu akas jay. Nga manang. Italaang akas jay da. Agbao tumatlang ti pungtod dakan ka. Nang runa, no ipas ngay munto ti agbalin nga apo ko da. Sapay la kumata kasta. Hisuasi ka. Agpanunot kan, Mariel. Amirisem ana imbag. Dagiti saan anasayaat nga inararamid mo. Iti kasta. Saanan ang maulit. Si kamot gayam, kanakan. Auntie Sandra. Ay na, nasayatain may ka, manang Sandra. Alaman, kasaritam taka anakam. Ha?
Bagbagam, tapno lumag-an tirik nana. Ha? Apay, anyaya ti parikot mo, balasang ko. Auntie Sandra, jak amon no anya ti aramidak. Gapo iti nagbitdutak. Panagrek nagpaikit din. Kat ilaklak sinta kon nga anak da mama kan papa. Ay saan? Saan akasta ti panunutam, balasang ko? Saan apud no dayta? Ay ayatenda ka dagiti naganak mo. Di dala ekspektaran a mapasamakken ka ti kasta. Naimbag pa'y kada kayo, auntie. Takas na tibag pagayo. Makasarita dak itinasayaan. Ngam ni mama, saan? Aniya? Nukas jay, akayat mo nga adda kasarsaritam. Umay kalata ijay balay. Syaklaan mo't yada ijay. Inaldaw mo't arumwar ti kasinsin mo. Apay ngay takalang, naggapuam. Ha? Kwa mama. Naggapo kay Jayan ni Manang Ampiang. Napanak lang nagpalamiis. Anya? Apag isumot ngayon may ni Auntie Sandra. Iso ang nagsarsarita kami. Anya? Makisarsarita kan ken ni Sandra? Uwan mama. Naamiris ko asaan gayam anasayati inararamid tayo idi kadakwada. Anya? Awan magtidakas na. No makilangan tayo kadakwada, mama. Italaan na amiris ko. Asaan arumbang aginurgora tayo ida. Iti manunga oras sa panagsarsarita mi. Nalagaan tirik na. Gapo iti panang bagbaga na kanyak. Anya? Imbagak kanwa na ti parikot ko, mama. Kat maawatan na ti sitwasyon ko. Imbagak amin kanwa na. Anya ti kayat mo asawan? Da kayo, mama. Didak maawatan. Ngam ni Auntie Sandra aginurgura tayo. Jak namnamaan nga isugayam ti makaawat kanyak. Isu tinang bagbaga kanyak. Isu analagaan ang tirik na. Nasayat mo asta nanang. Tapno maya si tirik na ni Mariel kadata. Awan mat siguro dakas na. Awan mat, anak ko. Isu na laang no addaman ng timakuna ni Manang Minda. Awan mat siguro. Imbagak kan kuhana, ano kasapulan at ti kasarsarita, umaylat ta dito'y balay. Kasta ka din na. Ekit na. Umaylat ta dito eh. Bareng addan tugundaway ang makapagsarita kami mat iti kasinsin ko. Ado ti kayat kong ibagakan ko na nga. Wan, anak ko. Ibagak to kan kuana no umay dito'y balay. Nasaya at ta nagsabat ta, Sandra. Ha? Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Ita ta makisarsarita kada kayo ti anak ko. Pangasiyo, tasaan at tila komporme ibagbagayo kan kwa na. Saan mat, Manang? Amin niya imbagbagak kan kuana. Kat pagsayaatan na. Kinapudno na? Nakuna na kanyak nga agparparikot. Gapo iti aramidan niyo kan kuana. Anya? Amin tayo. Ada pagbiddutan na. Amok nga ado ti arapaap mo para iti anak mo. Ngam saan ka kumamot nga aglablabas iti panagsasaom kan kuana. Gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Anyat kayat mo asawan. Tulungam ti anak mo, Manang. Aklunan tay latan nga iso siguro ti gasat na. Saan mo kumamot a pagsasawan?
Taama nga no adalaeng ang madepres ti anak mo. Nakaskas daw deta, Jordan. Kasladyak pa dyan, amakisarita itan ni Mariel kini Auntie Sandra. Uray siya nga rod. Mas dawat mo lang. Ang awan ti imposible, no nakaamiris ti may sa tao. Sa bagay magkit di Kat, umay ka din ni Mariel ije balayo? Wen, ang Jack maranranaan. Kasta ka di? Ay, umayak tumanmat pumasyar ijay. Kaya't kumat amakasarita ni Mariel. Ay, kat mo na. Inton Sabado, umay ka ije balay. Sigurado nga umay dayjay. Sige, awan mo't karamidak ije balay inton Sabado. Umayak, mayat ti rumwar sagpaminsan, nang runak at nalpasan ti exam. Kasta talaga ti biyag balasang ko. Kas iti kanayon nga ibagbagakken ka. Awan ti perpekto a tao. Amin tayo, adda pagbiddutan na. Agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak, Auntie. Nanang, anda kami. Kadwak ni Lorraine. Nilbag na oras yun, Ana. Oh, Mariel, nasaya at tada ka dito Lorraine? Wan, siya. Imaya, takayat ka mat ama kasarsarita. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Anya tirik na ni Mariel, iti panang sarungkar ni Lorraine kenkwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Sakripisyo, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas. Naamuan dagiti naganak ni Mariel ang masikog daytoy. Kat saan amaklon dagiti naganak na. Kanayon dangarod a pagsasawan ni Mariel iti saan a nasayaan. Napan ni Mariel iti tersena ni Ampiang. Kat dita ang naranaan ti ina ni Jordan. Nagsarsarita nga rod dagitoy. Kat nasayaat tinagbalin alin nanganda. Naamuan ni Minda tinapasamak. Iso a pinalagipan na ti kabsat na. Nasdaaw mat ni Jordan iti kalaat a panagbaliw ti ugali ni Mariel. Imbaga na nga rin daytoy iti kaayan-ayat na. Agingga anak una ni Lorraine. Asarungkaran na ni Mariel. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas na napauhuan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada kami, Nanang. Kadwak ni Lorraine. Kat umunag kayo Apag iso, adda ni Mariel ditoy. Naimbag nga oras mo, Mariel. Kastamat kang ka, Lorraine. Kumusta? Nasaya at latamat. Imaya, gaputa kayat kamat asarungkaran. Agyaman ako na no kasta, Lorraine. Uray nagalas ti ugalik, idi kada kayo. Imay kalata, tapno sarungkaran na. Wana. Awanin day kanyak. Si kakit dimat. Agyaman ak no kasta, Lorraine. Sayang mati panagadal mo. No awanan panggap mo amang ituloy. Lorraine? Sapay nalaing ka no may papan iti academics. Ituloy mo to. When ko mga rod. Agam, saanan? Jakon mapaggidan no bilang laang. Ay na, kabailam day ta. Si Kapay,
Amok akabailam. Kaputa na sirib na. Pampanunutak ngamin da mamakan papa. Amangan no saan damot lang nga umanugon. No ibagak nga agadalak manan. Patsyak nga umanugot danto. Ore adanton anak mo. Tapara matlaang daytay ti masakbayam. Ken, masakbayan yun to iti agbalin nga anak mo. Husto ka, Lorraine. Ngam panagkunak. Namimpinsan anapukaw ti panagtalak da mamakanyak. Maawatak dayta. Ngam di ka mauma amang ipakita kadakwada. Anagbabawiyamon ti amin. Sigurado ang maisublin to ti sigud alin na nganyo. Gusto timbaga ni Lorin kang kainsan. Ituloy mo ti agad, tasayang. Kinapudno na. Talaga akayat ko insan. Ngam pampanunutak da mama. Amangan no di da kon suportaran. Saan mo't siguro akas ta insan? Ipatpatagda ka dagiti naganak mo. Iso siguro akas jay dakan ka ita. Gaputa saan da amaklon tinapasamakan ka. Angem amok, suportado dakan ka. Sapay ko maatakas ta. Ngam mariknak. Talaga nga awanan ti panagtalak da kanyak. No kasta tirik nam, masapul nga agsakripisyo ka. No kayat mo manin ti agadal. Agsapul ka iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin nakasapulam? Kaya't kidawam ka dagiti dadakkel mo. No kasta ti aramidam, sigurado ang maragsakan dakan ka. Agyaman ak unay insan. Nagtalinaad kalata na saya at kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko idi kada kayo. Lipatan da dyan, insan. Napalabasan da dyan. Ti masakbayan, ti panunutan tayo ita. Anya, agtagtaga-inop kan sabat, Mariel. Mama, aklo na ka nagbidutak. Kat nakasagana ak nga ramidan ti amin. Tapno lang makita. Kan marik na yu apagbababawiyak dagiti inararamid ko. Anya ti kayat mo asawan. Mama, numabalin. Ituloy ko kumati panagadal ko kalpasan ti panagpasngay ko. Anya, Ikarik mama, aramida kon ti amin, tapno makapagturpusak. kayat mo asawan. Da kami kin ni papam ti mga iwan iti anak mo. Kanda kami matlang ti mangtad iti busbusam nga gadal, kasta kadi. Saan matakasta, mama? Agsapulak to iti part-time job. Iti kasta, saan nga amin akasapulak kat kiddaw kada kayo? Anya, Kasta ti planok, mama. Iso asapay la kumata suportaran daklata. Ikarig, saan kay to ang maupay kanya? Madlaw ko iti anak ta. At kastaw na iti panagbabawi na bakit. ha? Nangag ko tinagsarita nyo itay. Iso na panunot ko asuportaran talata ti anak ta. Apmo ka na kaamirisan. Anya ti kayat mo asawan. No talaga kayat naman ang ti agadal. Ay kit agadal at ta. Datan ti mga iwan iti apo ko ta. Kasanong agnakam ti anak ta. No kanayon mumat asuportaran iti kayat na. E kanta ko may ti pagnakman na. Bakit amo ka nagnakaman ni Mariel? Di na may bagatikas jay. No saan pa'y anak ka amiris. Iti biddot na. Kumusta matan ti anak mo manang minda? Manungaal daw asaan nga imay ijay balay. Nasaya at latamat. At dalang ijay balay. Masadot siguro arumwar. Kasta, kailiw kumatan akasarsarita ti kaanaka. Ay kato may kalata sumarong kar ijay balay ah. Ha? Sigurado ka, manang minda? Wan,
Amok aga po kada kayo iti anak mo. No apayakas jayan nga agpanunot ni Mariel. Ngamin, iti saan pa'y amap mapanitya palayo. Sana kasya iti panagpampanunot na. Pagyamanak no kasta, manang. Kanayon ko ngamin apalagipan. Ano mabalin? Diyak kumakayat ang makitkita ang malidliday. Ay, agyaman akmat no kasta. Sandra, ading ko. Ha? Ading ko? Kunam kanyak? Manang minda? Pakawanan na ko ma. Amo ka sa anak-anak balin anasaya at nakabsat kan ka. Ala, saan aday ta ti panunutan ta, manang? Naglabasan dayjay. Ti masakbayan, ti panunutan ta ita. Sige, umunag kayo, Auntie Sandra. Agyahman ak unay balasang ko. Ay na, manulaangan abulan ti Orion. Ipas ngay mo matan ti agbalin nga apo ko me. Wen nga ron, Auntie. Katsapay la ko ma, ta normal to ti panaganak ko. Wan, kabaalam day ta. Di ka madanagan. Umay kaminto kini Jordan iji ospital no bilang laang. Agyamanak no kasta, Auntie. Nakaanos kayo at talaga kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Awan ti sabali nga agtitinulong no saan ada tayo. No tinapalabas, kat ado nagiti banag asaan tayo ang nagkikinaawatan, lipatan tayon. Wen, Auntie. Nasayati pa nagpuspuso yo. Kat agyamanak. Takaskan ka, tinagbalin nga, Auntie. Diya ka muno ka sa nung agkidawak iti pamakawan kan ka, Sandra. Ha? Ita takas to'y tinapasamak itanak ko. Diyak ninamnama asika ti ad-adda makatulong ka na kami. Manang minda. Pakawanan da kami ko maating ko. Sipod pa ay awan tintultulong ko kan ka. No adda parikot mo, baybayan ka, ngamsi ka, adda kalata tumultulong ka na kami. Manang. Awan ti sabali nga agtinulong no saan adata. Anyaman dagiti napaspasamak iti kalabas. Agkabsat talata. Agyaman ako unay, ading ko. Man nakaawat ka unay. Kat ikarit, at ay tuyen ti pangrugyan, tinasaya at alin nanganta. Ay na, nagtaron ti ka anak kinsan. Kasla ka ano lang hindi sikog mo. Ay gamita. Oh, ada dituin nga agsang-sangit. Wen nga ron, insan. Nataar, kan napintas ti puli tayo. Isoan, nataar ti anak ko. Ay naku na mo ninsan. Apag iso, makaturpusak ton. No ko na mga ituloy mo ti agadal, ay kat tumulong ang mga wiriti ka anak ka. Ha? Waninsan, uray ni Lorraine. Tumulong mo't nga agawir no bilang. Ay na, pagyamanak unay, insan. Ngam, nakababain samat unayan. Awan tirong ba nga pagbay na minsan. Agtitinulong tayo kidi, ha? Awirin mi ti anak mo. Tapno maipamaysam ti panagadal mo to. Agyamanak manen, insan. Wen, agadanak. Kat igaad ko ti panagadal ko. Amok anarigat apagiddan ng ti obligasyon ti maysa nga ina kan estudyante. Ngam, amok akabaulak. Agsakripisyo ak, kas iti inararamid yo kan ni Lorraine. Nagmayat a panunutan nanang. Nasayatan tilinangan tayo kada anti. Uwan nga rod, anak ko. Idawdawat ko,
Asa apay la kuma, taag tultulo yun, tinasaya at alinnangan tayo. Uy, nanang. Agtultuloy day ta. Natunggal may sa, ket amo na ti agpakumbaba. Agtitinulong tayo, ha? Husto ka, itiday nga imbagam, anak ko. Amo at kinapakumbaba. Ket iso ti mangted iti kapi iti anyaman adi pagkikinaawatan. Kasaritan ti anak ta. Sa lodsudam, no kaano ang mapanagin rol. Wala kay. Kasaritak ni Mariel. Datamatan ti makaamo iti apo ko ta, bakit? Ay katuan na. Sana bale, taado tayo matamang aywan no bilang lang. Ado ko lang. Ne, kanyat ka at masawad. Nakuna ni Sandra at tumulong mat ang mga iwan, iti apo ko tayo. Ay na, nakababay nun Kasta mat ti imbaka. Agam ko na namat, ngawan ka no ti pakakumikuman na ita. Ay na, nakababay ni ti kabsat mo. Mababay inak. Tunggal umay da Jordan dito'y balay. Kasta ak matlakay. Mababay na, gapoy ti kinadakas ko kankwana iti. Ang aramidak mati amin, tapno marik na ngagbabawi ak. Ti pagyamanan ta, ket nasingpat ti kabsat mo. Ala apay lang ni Baby Ijay balay manang minda. Ha? Tapno makatrabaho ka, dito yung nagtibalayo. Makitak ngamin, kat di kan makainaw, kan makalaba. Gapo iti panagaw awir mo. Pudno day taading ko. Malaman nga rod, alain nyo pa ilaan. Sukunag to, numalpas ko ti trabaho, dito'y palay. Mama, sa dino ti ayan ti anak ko. Awan mo ti dyan silid. Ay, kwa anak ko, inala ni Antib Sandra itay, impan na iya balay da. Ha? Ay, napasensya ka na anak ko. Diyak kumamat itulok nga erwarda ni baby. Ang amne, makita mata anak ko. Diyak makatrabaho dito'y balay, nang runa no kasya anak kariin ti anak mo. Makatrabaho aklaang no nakaturog. Kasta ka di? Mama, no di yun kabailan nga awiran ti anak ko. Ibagayo laang. Agsardengak pa lang iti panagadal ko. Ay, saan anak ko? Awan pa kadanakam. Ado kami amang aywan kan ni baby. Ala, ingkakit din ijay ayan da Jordan. Sigurado asimbang putan ti kasinsin mo. Adya mo na kunay, Auntie Sandra. Nakaan-anos kayo ang mga aywan iti anak ko. Awan anyaman na, balasang ko. Nakaturog ka diti anak ko. Iso asaan nyo nga uba, Auntie? Kwa, nakariin di anak mo. Simbang pat ngaminan ni Jordan. Isu nga addaday jay unag. Addamot laang Lorraine. Isu dati mga aywan. Ay, kasta ka di, Auntie. O sige, umunag ta nga rodan. Takitag ti anak ko. Ala, agluto ka latan, Jordan. Siya kunti makaamukin ni baby. Isalak, tapno makaturog. Sige man nga rod. Sana bale. Inton madamdama, addanton ni Mariel. Ada ako, insan. Oh, adda ka kaya man insan. Wen, ay na, agyaman ak unay ha. Awan makunak iti panangay aywan nyo iti anak ko. Ay na, Mariel, awan anyaman na. Basit la abanag data. Ay na, no awan kayo amang tultulong kanyak. Jack amon no anya tinagbambanagak ita. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Isagot mi kada kayo, ti maudi apaset ti serye tayo itaalawas anapauluan. Sakripisyo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, adda ka gaya man insan. Wan, insan. Ay na, agyaman ako nay ha? Awan makunak iti panangay aywan yu iti anak ko. Awan anyaman na, Mariel. Basit laban nagdaytoy. Siguro, no awan kayo at tumultulong kanyak. Jack amunon at nagbambanagak ita. Ha? Iso aday ito yung araramidan nyo kanyak. Utang ko anaimbag anakam kada kayo. Ay na, manulaangan abulan ti Orion. Agturpos kamatan iti panagadal mo. Wan nga ron nanang. Saan la siya tagturpos Kadwak ni Lorraine. Uwan nga agpaiso. Ay na, maragsakan ang unay para kada kayo. Siya kon ti kararagsakan nga ina. Wan nanang. Kalpasan ti panagturpos ko. Mangsapulak mo iti panggadak. Addakan ka dayta, anak ko. Pagyamanak, tain-inot mo matan ang matungtung palagi ti arapaap mo. Wan nanang. Kat gapuday tayo ti sakripisyo yo. Iso apara kada kayo daytoy apanagbaligi. Naimbag pa'y kang kainsan. Makaturpos kayon kan ni Lorraine. Sana bali May salayang mo't atawon kat agturpos kanton. Mabiitin day tayo insan. Insan, agsardengak sa inton sumaruno a semestre. Anya? Apay ngay? Insan, agkurkurang namin ng tibus-busa. Kan saan matan ang makatrabaho ni Papa? Ay, sayangin agsardeng ka. Ano sa mon? Mabiitin day ta. When matkit di Ala, di kagdanag Kalpasan ti panagturpos ko. Agtrabaho kasi God. Iti kasta. Matulungan ka. Sana mabalin nga agsardeng ka. Anya, kasta timbaga ni Jordan kan ka, anak ko. When mama, iso ang mababainak iti kasinsin ko. Adun tinaitulong na kanyak. Sobra-sobra pa'y. Nasingpet at talaga ni Jordan. No sa anak ko maanak ibarbarkada idi. May sa ako mamatan kadagiti agturpos. Ay na, di mo ibagati kasta, anak ko. Gaputa blessing mati apo kumi kada tayo. No addaman dagiti nagbitutam, saan akaraman ti anak mo. Gapukan ko nagbalin ka anatibkar. Gapukan ko makitak akabaalamon nga aramidan dagiti banag asaan mo ang maaramid idi. Pwede no day ta mama. Ti anak ko, ti inspirasyon ko. Agraduar ka gaya man ka anakan. Talaga nagbiit ti panawan. Wananti, kamo dyan na. Nalpas mo't lang ang tirigat ko. Sa nabali ka anakan. Adun to ti supapak ti amin a sakripisyum. Sapay la kumanti. Awan imposible iti kasken ka, Barok. Itultuloy mo ti kinasayaat mo. Tapno adun tupay ti parabor adum tangkan ka. Wananti, tay tataramidak. Ay, kasla ka laang idi mapan kayo ag part-time ichay ili. Ngam ita, agturpos kaan. Naragsak ka pa nagturpos mo, insan.
Kastamot kan ka, Lorraine. Agyaman ak unay ken kainsan. Agyaman ako na, Mariel. Ay na, nakaragrag sakag. Tanay matangat ti panagturpos yun. Sapay lako ma, tadumtang tumat ti panagturpos ko. Di ka mapukawan itinamnama, Mariel. Kabailam na ita. Amok akabailam nga aramidan ti amin. Tapno makaturpos kan tumat. Well, kat agyaman ako na, Lorraine. Ala, umay kayo inton malam iti balay ha? Ijay tayo nga agselebrar. Wala, talaga nga umay kami. Kadwak na mamakan papa, kastamot din ti anak ko. Oh, adto ti 2,000, Jordan. Si kantulatan ti makaamu amang tadkin ni Mariel. Imbag lang nga adda na yun ng daan tim, abos-bosan ni Mariel. Nang runa itakit pa nag-e-examen. Uwin nga rod. Ay na, agyaman ak unay ken ka Di mo kapkapin ano ni Mariel. Angem, naayat ka lata tumulong ken kwa na. Ay na, kasinsin mo ni Mariel. Kan may isa, amuta tirigat, no kurang ti kwarta. Iso at tulungan ta. Sana bale, awan pa'y mati sa bale a paggastusak ita. Kastamot kan ka. Agyaman ak unay, Lorraine. Ala, inton malam. Nayunak mati inton mo a kwarta. Sakbay nga itulod ko ija balay da anti. Oh, apay day ta kwarta abilbilangem anak ko. Kwa na nang. Nagsweldo ak ngamin. Kastamot ta ni Lorraine. Nang tad iti 2,000. Nayunak mat iti 2,000. Iso a 4,000 amin. Kat, pamayan nyo iti dayta anak ko. Namin ano ngaminin ang naibaga ni Mariel nga agsardeng iti panagadal na. Gapotag parikot iti kwarta abos-busan na. Ingkarikan ko na at tulungak na makataggedak. Ay na, naimbaglaangan ta na panunot mo dayta anak ko. Wala nang. Jack ipalubos asaan na makaturpos ti kasinsin ko. Apay dito ako, ta Jordan. Awatan nyo, auntie. Imbagla makatulong iti panagadal ni Mariel. Ay na, agyaman ak unay kanakan. Apag iso, agparparikot kami iti pag-tuition na ita. Kasta ka di, auntie. Ala, sapay la ko ma. Ta makatulong na ita basit agatan anaitid mi ka ni Lorraine. Agyaman ak unay barok. Diya ka mo no kasano kami ang makasubalit iti kinaimbagyo kada kami. Nga mo nga adun tupay ti parabor adunteng kada kayo. Sapay ko ma, auntie. Iti kasta, matulungan minto mo ti anak ni Mariel iti panagadal na. Talaga nga awan ti makunakan kakaanakan. No iti kat awan pamatik iti kabaalam. Ita, talaga a proud akon kan ka. Agyaman ak unay, auntie. Mababay na kon ka ni Jordan bakit? Ay na, no awan day dya ka anak ama. Nalabit nga idi pailaang. Kat nagsardengan ni Mariel iti panagadal na. Kasta agmatlakay. Numabalin la ko ba, jakon awaten ti kwarta nga ititad na. Ang kasapulan tayo mo. Sana bale. Tainton makaturpos mo ti anak ta. Agsubalit tayon tumad iti amin a sakripisyo da Jordan ken Lorraine. Kasta matan ti kabsat mo. Sapay la ko mga rod ta kasta lakay. Makitak met nga igagayat ni Mariel ti panagadal na bakit? Rumbang laeng, ngamin, saan laad ata taggasgastos kan ko na? No di kat karaman da Jordan kan Lorraine. Nakababayin pa'y nga rudan. Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Asaan tay kumaida ang nagar-aramidan iti dakas. Tapno awan ti rumbang apagbainan tayo ita. Mama, apay dito kwarta ayaw awat yun. Kuha anak ko. Intad da Jordan kan Lorraine. Para kanukan